iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu rwibando kuri uyu mugoroba turababwira ko M23 ivuga ko yafashe umujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi bagenzuraga uwo mujyi bari zaragiye twazihaye ultimatum ko tudashaka kurwana n'igihugu gituranye, ko dushaka kubana n'amahoro n'abaturanyi. Baragiye rero bavuyemo. Naho Rwanda ruravuga ko rudahungabanya amahoro muri Kongo n'u Burundi nyuma yo gushinjwa n'abategetsi b'ibi bihugu byombi. Ahubwo igihari ni ingazo ngabo 20 zirenga z'u Burundi zibasira umutekano w'abanyekongo, zambutse umupaka zikajya guteza umutekano muke muri Kongo kandi zikabasira n'abaturage bo muri Kongo aribo banyamurenge. Tufitiye n'amakuru y'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore. Aya makuru ahagarariwe na Chansa Abimana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Gerdas dufitiye amakuru agezweho. Igipolisi muri Nigeria kivuga ko casubije mu miryango abanyeshuri 100 bari banyuruje mu kwezi guheze n'abantu bitwaje bigwanisho bakweye ku ishure ryegamiye Ecclesia Katolika. Ni inkuru bimesha makuru wa BBC mu mazina mayishano mwumva mu rya Juventine Muragije Maria. Inyubako z'ishuri zari zuzuye ababyeyi banezerewe ariko kandi bafite n'ubwoba. Bari bahamaze amasaha n'amasaha barindiye kubona abana babo nk'uko igipolisi kibivuga. Bose bafashwe ibipimo bigaragaza uko ubuzima bwabo buhagaze. Umukuru watavuga rumwe na leta muri Venezuela Maria Makado yasabye ibihugu bigendera ku ntwaro za demokrasi kugwanira ubwigenge mu ijambo yashikirije igihe yariko araronswa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel. Iri jambo ryasomwe n'umukobwa wiwe kubera Makado atari bwashike Oslo ahatangwa agashimwe. Muri iryo jambo yavuze ko uhisemo ubwigenge aba atanze intererano ikomeye ku bantu bose ku isi. Iyi ni BBC. Haraciye iminsi 3 hariko haraba intambara zikomeye ku rubero ruhuza ibihugu vya Cambodia na Thailand, impande zompi zigakoresha ibigwanisho rutura. Thailand ivuga ko n'imiburiburi abasirikare bayo 5 bahasize ubuzima mu gihe Cambodia yemeza ko hishwe abanyagihugu bayo 9. Umuvugizi wa leta ya Thailand Jiray Hwangsap yavuze ko aho ibintu bigeze bisa nkaho atanzira yo kumvikana igisigaye. I have to say that novuga ko inzira yo guhagarika intambara ubu yagabanutse cyane. Umuntu yovuga mbere ko yugaye kubera murabizi Thailand iguma ivogegwa, Cambodia iguma ihonyanga amasezerano yo guhagarika intambara. Leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yategetse ingabo zayo kutivuna umuhari uyigwanya M23 mu gihe uriko uratera intambwe zikomeye mu gisagara ca Uvira, akarere ka nyuma kari gasigaye katarafatwa mu buseruko bw'ico gihugu. Leta ya Kongo isigura ko yashatse kwirinda ko abasivile bahasiga ubuzima. Igice kinini c'ingabo za Kongo cavuye aho muri Uvira nubwo abanyagihugu baba muri ako karere bavuga ko intambara zikibandanya. Amwe mu makuru avuga ko u Burundi busanzwe ari inshuti ikomeye ya Kongo bwugaye umupaka inyuma yaho abantu ibihumbi n'ibihumbi bahungiye berekeza muri ico gihugu. Latifa. Urakoze cyane Gerdas. Dutangiye n'amakuru ku buryo burambuye. Nyuma y'imirwano imaze iminsi irangwa mu bice bya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyashyamba wa AFC M23 watangaje ko amaze gufata uyu mujyi. Ishami rya ONU rijejwe gutabara abari mu kaga OCHA rivuga ko izo ntambara zadutse inyuma y'ishyirwa ry'umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ntambara zikaba zimaze guhitana abantu barenga 70, abandi ibihumbi bakaba baravuye mu byabo. Mu kanya gashize maze kuvugana n'umuvugizi wungirije w'uyu mutwe Dr. Oscar Barinda, ntangira mubaza niba koko bamaze gufata Uvira. Yego, Uvira yabaye ngombwa ko tuyigeramo yuko abaturage bari bamerewe nabi. Muzi neza ko mu mujyi wa Sange ingabo za leta FARDC hamwe n'abawazalendo aribo
b'abaturage bahawe ibikoresho by'intambara kandi batarabyigiye muzi ko basubiranyemo byabaye ngombwa ko duhaguruka tugatabara abaturage tukagarura amahoro n'umutekano ku bakongomani bose. Ese ko hari amakuru avuga ko abaturage bari imbere muri Uvira avuga ko hacyumvikana amasasu urusaku rw'amasasu ndetse na guverineri akaba avuga ko ingabo za leta zicyagenzura ikemeza ko ari mwe muhafite ni iki kugeza ubu? Icyo tuzi ni uko ingabo z'u Burundi zo zakuyemo akarenge zaragiye twazihaye ultimatum ko tudashaka kurwana n'igihugu gituranyi ko dushaka kubana n'amahoro n'abaturanyi. Baragiye rero bavuyemo hasigara rero izo ngabo za leta ziri gusubiranamo n'ayo mabandi y'abazalendo. Abo bakongomani bose twabahamagariye kuzana intwaro bakazizana ku basirikare ba ARC bakabayobora ku cyo bagiye gukora. Ushaka gukomeza igisirikare azakijyamo, ushaka gusubira mu buzima bwa giturage bwa gisivile nabyo bazabimukorera. Ko mwabasabye ko bagomba kugarurira izo ntwaro bafite ese nibiramuka bidashobotse noneho biraza kugenda bite? Oya tuzazibambura. Ubu mu magambo make ikemeza noneho ko muhafite ni iki ku buryo muvuga muti turahafite ikibyemeza ni iki? Urashaka nkohereze ifoto yawe iri ngoma se ari imbere y'inzu ya meri ya Uvira? Ifoto irahari twagezemo ubu turimo turahamagarira turatanga ihumure ku baturage bose bagaruke mu byabo batangire ubuzima bushyashya. Barinda ubu mwageze ku mpaka w'u Burundi kandi mwavuze ko mubo muri kurwana nabo harimo n'abarundi. Ese murakomeza mu Burundi cyangwa muraguma Uvira? Oya narimaze kubwira ko twe dushaka kubana neza n'abaturanyi. Dushaka kubana neza nk'abaturanyi kuko tubana ni Uganda hari Bunagana ko tubana n'u Rwanda hano za Rubavu kuko tugiye kubana n'u Burundi hariya i Uvira. Hari abavuga ko muhohotera abaturage musanze aho mwafashe bigatuma bamwe bahitamo guhunga. Byo mwabivugaho iki? Oya biriya no kubeshya yuko naha turigoma n'ahandi twabanjiriza Bunagana hose abaturage baragaruka bahita bagaruka. Erega uretse n'abaturage n'inyamaswa muri parike ya Virunga ubu ngubu ukareba izari zarahunze zose zaragarutse. Rero buri muntu areba aho amahoro ari, aho umutekano we uri. Basagaruka bafite ibintu byabo hariya Uvira, basagaruke basubire mu mazu yabo, basubire mu bucuruzi bwabo, mu mirimo yabo bakore. Icyo nakubwira ni uko babaturage bari barafashwe bugwate hano mu nkengero za Goma, bari muri za nkambi z'abakuwe mu byabo n'intambara za Kanyarukinya, za Mugunga, za Bulengo, abo bantu nibo bari kugaburira umujyi wa Goma ubu ngubu. Harabahunze kuko harabambutse umupaka bakajya Bujumbura, ariko tuzi neza ko mu minsi mike bari bugaruke bagasubira mu gihugu cyabo. Uwo yari umuvugizi wungirije w'umutwe wa AFC mu 23 Dr Oscar Barinda. Mu Burundi urujya n'uruza rwahungabanye ku muhanda uva mu mujyi wa Bujumbura werekeza ku mpaka wa Gatumba aho Burundi buhana imbibi na Kongo nyuma y'intambara zirangwa muri icyo gihugu zimukiye mu mujyi wa Uvira uhana imbibi n'u Burundi. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yagiriza u Rwanda kugira uruhare muri izo ntambara. Iyi nkuru reka tuyibaze mugenzi wacu Patrick Waso. Aha ujejwe umutekano ariko arahagarika imodoka zose zerekeza ku mupaka wa Gatumba ni ku kibanza benshi bita kuri BGF mu Gatumba. Turi nko kilometero 5 gusa vy'urubibe u Burundi busangiye na Kongo. Niturekuriye kurengana ngaha. Uretse abapolisi muri iki kibanza hari n'abasirikare barikanuye. Benshi muri bo bari binjiye mu Burundi kuri uyu wa kabiri baje kurangura ivyo badandariza iwabo mu gisagara ca Uvira. Bavuga ko bankiwe gusubira iwabo kubera intambara zari zishushe. Bemeza ko baraye hanze abandi nabo baryama mu mazu zabomaguritse. Uyu mugore arafise imbanyi y'imvuka. Nk'ubu ibise nivyamfatira ngahanza ku buwande novyarira hehe, nico gituma nsavye ko batugurura inzira mbandanye urugendo rwanje. Twese aha turisumamwo. Nasize abana muhira bonyine. Umugabo wanje yagiye kupagasa ikaremi ntari hafi. Nibandeke mfume nja gupfira hafi y'abana banje.
jewe sinahunze nari naje kurangura ibidandazwa. Nubwo uyu ashaka gusubira muri Kongo, abakongomani babandanya guhungira mu Burundi ku bwinshi baciye ku mupaka wa Gatumba. Nkuko twavyiboneye, abaza bose baca begeranirizwa ku kibuga kiri impande y'ikirindiro cy'igipolisi mu Gatumba, aho benshi bita kuri Brigade Gatumba. Abarundi barangura imirimo yabo mito mito aho ku mupaka wa Gatumba, bavuga ko ubuzima bugiye kubakomerana kuko umupaka usa nk'uwugaye. Gushika umwanya umupaka urugaye, twe dusanzwe twakorera ubuzima buca bahagarara, rasiyo ntisubira kuboneka, genda nabi kuko nta kintu hakimwe numva tuca twicara nk'utwe dusanga dukorera ku mupaka, mu muryango bica bigenda nabi, ca tubura rasiyo. Twosaba ko mu Kongo yogira ico ikoze, umutekano ukagenda neza, hanyuma imigenderanire ikasubira ikagenda neza, imipaka ikugururwa, hanyuma kugira natwe dushobore gukora akazi. Kugeza ubu imodoka zirekuriwe kurengana nga kuri BGF Gatumba kwibabara rija ku mupaka wa Gatumba nizabajeje umutekano hamwe n'izamashirahamwe afasha impunzi gusa. Igitigiri cyamaze guhungira mu Burundi baciye ku mupaka wa Gatumba ntikizwi. Inyuma y'umutaga kuri wa gatatu, umuhari AFC M23 ugwanya leta ya Kongo watangaje ko wigaruriye gisagara ca Uvira. Mu Gatumba, Patrick Waso. Turacyari mu makuru hajyanye na Kongo. U Rwanda rwatangaje ko rudashobora kubazwa kutubahiriza amasezerano y'amahoro muri Kongo. Ni mu kiganiro twagiranye mu kanya na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungireho, yanahakanye ko u Rwanda rwateye ibibombe ku butaka bw'u Burundi. Yatangiye kandi hakana ihungabanywa ry'amahoro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda. Ibyo ntabwo ari ukuri. Tumaze igihe tuvuga ibibera iburasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za Kongo zifashishije indege zazo ndetse n'utudege twitwara twa attack drones zirasa ibirindiro bya FC M23 ku buryo bunyuranyije n'agahenge kashyizweho umukono. Tugomba twese kwemera ibirimo bibera hariya. Ni ukuvuga yuko byatangiye ari uko ingabo za Kongo zitubahiriza ceasefire zashyizweho umukono. Iyi si Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yonyine ishinja u Rwanda kuyitera. U Burundi nabwo buravuga ko u Rwanda rwateye ibibombe muri icyo gihugu abantu bagatakaza ubuzima. Ntabwo ari byo, ahubwo ni ibibombe byaturutse i Burundi byibasiye abaturage bahari Kamanyora, bigatuma hari impunzi z'abakongomani zaje iwacu hariya mu Bugarama, zahungiye iwacu mu Bugarama, zikaba ziri i Nyarushishi kuri ya centre ya Nyarushishi. Abarundi bohereje ingabo nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo zigera ku 20,000, kandi izo ngabo zikaba zibasira abanyamurenge, barabatangatanze bakababuza kujya ku masoko guhaha, babicisha inzara, ku buryo izi ngabo ziteza umutekano muke iburasirazuba bwa Kongo, kandi zikaba zinafatanya nk'uko bizwi n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR, bivuze ko zinahungabanya cyangwa zishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Minisitiri, ariko n'u Rwanda u Burundi buvuga ko hariyo ingabo 8,000 muri Kongo, izo ngabo akaba arizo zitera umutekano muke muri icyo gihugu. Ibyo ntabwo ari byo, ahubwo igihari ni izo ngabo 20,000 zirenga z'u Burundi zibasira umutekano w'abanyekongo. Ni ingabo z'u Burundi zambutse umupaka zikajya guteza umutekano muke muri Kongo, kandi zikibasira n'abaturage bo muri Kongo aribo banyamurenge. Na raporo UN yasohoye yagaragaje ko u Rwanda rufite ingabo ziri hagati y'6,000 n'8,000. Minisitiri, mwabivuga iki? Izo raporo za UN za kariya kanama kita k'impuguke zone zisanzwe, mbere yo kujya kubara abo basirikare b'u Rwanda bavuga ko bari muri Kongo, kuki bataratubarira abasirikare ba FDLR bari muri Kongo ngo batubarire abasirikare b'Abarundi, batubarire abandi basirikare n'abacanshuro bo muri Colombia bari muri Kongo? Ese bariyo koko Minisitiri? Ibyo twarabivuze kenshi, ntabwo abasirikare bacu bariyo. Twavuze ko dufite ingamba z'ubwirinzi zigamije kurengera igihugu kubera ibi bitero bya FDLR ishyigikiwe na leta ya Kongo. Minisitiri, umuntu yakwibaza ese n'impamvu iki ituma u Rwanda rukomeza gushinjwa n'amahanga ko rufite ingabo muri Kongo? Ibyo ni ibintu bisanzwe bimaze igihe, kandi n'ayo mahanga n'ibyo bihugu iyo tuganiriye nabyo tukabibwira iby'ibyo bitero bya guverinoma ya Kongo, izo ndege, izo drone, abo bacanshuro, babimera ko yari ikibazo koko kiriho, ariko ntihagire igikorwa. Uwo yari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe.
ndabona ibitekerezo ari byinshi ku mbuga nkoranyambaga abaturage baravuga iki Latifa inkuru yavugarutsweho cyane nigaruka ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo aho Lambert Kura yagize ati ese iyo Wazalendo Mai nandi mashami ya FARDC abarundi bakorana nayo ku nyungu zabo rero intambara si nziza na gato binanije iki ngo tubana amahoro uwitwa Kalem Gatare yabajije ati cyakora abo bazungu bigize abajumba ba Afrika nibo dukwiye guhaguruka tukarwanya byanyabyo gusa ubuviri igiye gutekana Nkurunziza Leonidas yagize ati nibahafate kuko barondera ubwigenge bwabo Tshisekedi nabahebere harya bafashe atwara hasigaye Mutabazi Jean Sauveur yavuze ati nta muntu kwisi wabasha guhagarika intambara y'abantu barwanira uburenganzira bwabo bwo kubaho muzaba mumbwira Uwitwa Ruzindana Eric yanditse ngo mwumva mutinze kabisa nta ngabo z'u Rwanda ziri muri DRC gusa zinagiyeyo mukemura icyatuma zijyayo ntizaba zikigiyeyo Nimureke kunyica BBC none Rwanda rucyura ingabo zitariyo ko ruguma ruvyiyama Latifa urakoze cyane Giselle Dukomeje na makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba urugereko rw'urukiko rukuru rukorera inyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwasubitse urubanza rwa Murekezi Vincent wajuririye igihano cy'igifungo cya Burundi yakatiwe n'urukiko gacaca rwahuye nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umwunganira yasabye ko yahabwa igihe gihagije cyo gutegura urubanza mu mizi Murekezi yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Malawi mu mwaka wa 2019 ngakurikiranwe kuri ibyo byaha we aburana ahakana umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yari mu rukiko hadutegurira inkuru ku buryo burambuye ku isaha ya 4:30 nibwo Vincent Murekezi yinjiye mu cyumba cy'iburanisha asuhuzanya n'umwunganira Maître Kagame Kimonyo Alexis ndetse anasuhuza bake mu muryango we bari mu cyumba cy'urukiko kuri uyu wa gatatu nibwo urubanza rwa Vincent Murekezi rwagombaga gutangira kumvwa mu mizi gusa umwunganira yasabye igihe cyo gutegura urubanza Maître Kagame Kimonyo Alexis yasobanuye ko dosiye ya Murekezi ari nini cyane ko bimusaba igihe cyo kuyitegura neza kugira ngo yinjire mu rubanza mu mizi urukiko rwatanze amezi 2 urubanza rukazatangira ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha ubushinjacyaha buvuga ko Murekezi yabaye ku isonga ry'ubwicanyi mu mujyi wa Butare aho bwemeza ko yagaragaye atanga amabwiriza kuri za bariyeri Vincent Murekezi w'imyaka 63 yari umucuruzi ukomeye mu gihugu cya Malawi aho yari amaze imyaka 19 ndetse akaba yari amaze ngo no kubona ubwene gihugu bwaho yoherejwe mu Rwanda hakurikijwe amasezerano hagati y'ibihugu byombi yo guhererekanya abanyabyaha ni nyuma yo kugerageza inzira zose zo mu rwego rw'ubutabera asaba ko atakoherezwa mu Rwanda inzego z'ubutabera z'u Rwanda zivuga ko Murekezi icyo gihe yaraje kubanza kurangiza muri gereza yo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 4 cyaburagaho imyaka 2 yakatiwe na Malawi ahamijwe ibyaha bya ruswa ariko ko yanashakishwaga n'u Rwanda kubera uruhara akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 2008 Vincent Murekezi yakatiwe adahari n'urukiko gacaca rw'umujyi wa Butare ubu no mujyi wa Huye igihano cy'igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside igihano yajuririye Yves Bucyana BBC Gahuza Miryango Inyanza aya nama kuri ya BBC Gahuza Miryango mukomeje gukurikira Giselle ujye wumva amakuru y'imikino cyane Ego. Yves Bucyana nawe yaduteguriye amakuru y'imikino avugwa muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwereho neza mwese bakunze imikino kuri BBC ayuyu munsi aribanda ku mikino ya Champions League ku mugabane w'Uburayi umutoza wa Real Madrid Xabi Alonso aravuga ko mu ikipe ye bafite ubumwe ari we n'abakinnyi ndetse n'ubuyobozi bw'iyo kipe mu gihe mu masaha make ari imbere muri ijoro Real Madrid icakirana na Manchester City Real imaze iminsi idahagaze neza muri shampiyona ndetse mu minsi mike ishize yatakaje umwanya wa mbere mu mpera z'icyumweru ikaba yarahondaguwe iwayo na Celta Vigo 2-0 bituma intebe y'uyu mutoza itangira kudigadiga ku munsi w'ejo rutayizamu Kylian Mbappe ntiyakoze imyitozo kubera imvune byongera isukari kuzamuka mu mibiri y'abatari bake mu bakunzi ba Real Madrid
gusa ariko birashoboka ko uyu munsi yaza kugaragara mu kibuga. Mbappe w'imyaka 26 niwe Real Madrid iri kugenderaho cyane muri iki gihe kuko amaze kuyitsindira ibitego 26 kuva umwaka w'imikino watangira. Ariko kandi iyi kipe yugarijwe n'imvune cyane cyane mu bakinnyi bayo bugarira izamu. Mu yindi mikino iri bube Arsenal iragerageza kwibagiza abakunzi bayo ibitego 2-1 yakubiswe mu mpera z'icyumweru na Aston Villa ubwiraba iri kwa Club Brugge mu Birigi. Iyi Club Brugge yahuye n'amakipe 12 atandukanye yo mu Bwongereza muri iki gikombe, ariko n'ubwa mbere igiye gukina na Arsenal. Mu mikino 18 iheruka ya Brugge n'amakipe yo mu Bwongereza yatsinzemo umukino umwe gusa itsinda Aston Villa umwaka ushize. Ku bindi bibuga Karabakh yo muri Azerbaijan irakina na Ajax yo mu Buholandi, Villarreal ihure na Copenhagen, Athletic Club yo muri Espagne irabiri mu rugo kwisobanura na Paris Saint-Germain. Ni mu gihe Benfica ya Mourinho icakirana na Napoli ya Antonio Conte. Borussia Dortmund irakira mu rugo Bodo Glimt yo muri Norvege. Juventus nayo ikine na Pafos yo muri Cyprus, naho ikipe ya Newcastle irabiri hanze gukina na Bayer Leverkusen. Mu mikino yarayikinwe kera kabaye Liverpool yarayitsinze ikubitira hanze 1-0 ikipe ya Inter Milan. Uyu nundi mukino wa kane rutahizamu wayo Mo Salah atagaragayemo. Ubu ibintu birashyushye hagati ya Mo Salah na Liverpool nyuma yo gutangaza ko hari umuntu utamushaka muri iyi kipe. Amagambo ye yakuruye umwuka mubi mu buryo ahazaza he mu ikipe ya Liverpool hatangiye gushidikanywaho. Chelsea nayo yongeye gutakaza ubwo yatsindwaga na Atalanta yo mu Butaliyani ibitego 2-1. Tottenham yo yanyagiye Slavia Prague 3-0. Bayern Munich ishota Sporting Lisbon 3-1, naho Barcelona itsinda bitayoroheye ikipe ya Frankfurt 2-1. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Ubu turi ku isaha y'isa moya ni minota 51 i Nairobi muri Kenya ni saa 12:51 mu Rwanda no mu Burundi. Ubu ni umwanya wo kumva ibizaba bikubiye mu kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo kwa kane. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye andi makuru se Stefa. Turaho ni ibisanzwe. Oya ndashaka kumenya vuga Nyarurembo. Nayabwirwa n'iki se ko nirirwa kugikwa. Nkakivaho nshaha ngaha ninywera kamwe ubone nkahita nitahira. Ku buryo nakuvugaho utayazi rero. Njyewe se wowe nyine. Ni saa 12:45 kuri BBC. Mu kiganiro cy'abagore twabateguriye kuri uyu mugoroba tugiye kubagezaho umunyarwandakazi Queen Kalimpinya y'imyaka 27 y'amavuko. Bivugwa ko ari umwe mu bakobwa bake cyane bakora umwuga wo gusiganwa mu modoka muri Afrika. Kuri ubu wegukanye intsinzi mu isiganwa ry'imodoka mu marushanwa yo ku rwego rw'igihugu. Twaganiriye nawe atubwira uko yakiriye intsinzi nyuma yo kumara imyaka 3 atangiye uyu mwuga. Yvette Kabatesi yaduteguriye ikiganiro ku buryo burambuye. Queen Kalimpinya ni umunyarwandakazi w'imyaka 27 y'amavuko. Bivuga ko ari umwe mu bakobwa bake cyane bakora umwuga wo gusiganwa mu modoka muri Afrika. Uyu mukobwa wigeze no kwitabira amarushanwa y'ubwiza yarazwi nka Nyampinga mu 2017 ayasoza ari igisonga cya gatatu. Ari naho yaje kuvana akazina ka Miss Queen. Kuri ubu rero akaba yegukanye intsinzi ya mbere mu isiganwa ry'imodoka mu marushanwa yo ku rwego rw'igihugu. Twaganiriye nawe atubwira uko yakiriye intsinzi nyuma y'imyaka 3 atangiye umurimo. Ni ibintu twishimiye cyane cyane ko mba ntari njyenyine, tuba twarafatanyije n'ikipe yose kugira ngo tubigereho. Kuva natangira gukina imyaka 3 ishize n'umwaka wa 3 nari nitabiriye shampiyona yose. Rero twishimiye cyane ko twari tumaze igihe kinini tubiharanira. Yego, iri rushanwa Queen yitabiriye arabisobanura mu buryo burambuye. Haba amarushanwa menshi, icyo natwaye ni shampiyona y'umwaka. Ni ukuvuga ngo twakinnye rally 5 muri uyu mwaka. Iya mbere yabereye nayo imusha ndumva, mbo wa mbere, ya kabiri yari
ntabwo nibuka neza ariko banza narabaye wa gatandatu, ya gatatu yari Nyirangarama niba atari Huye, mbo wa kane ahandi mbo wa gatatu, ejo bundi mbo wa mbere. Rero byose iyo bashyize hamwe amanota birangira berekanye uwa mbere wa kabiri bateranyije amanota y'umwaka wose. Rero bateranyije amanota y'umwaka wose twabaye aba mbere, akaba ari ikintu twishimira cyane. Hanyuma Queen wakoresheje iminota ingahe muri iri siganwa ry'ubu ngubu? Kuri irari ya nyuma iheruka ndumva ari isaha n'iminota 30 uwankurikiye namusigaga iminota 30, ariko si ukuvuga ko ariyo mba namusize neza, haba harimo n'amapenaliti iyo wakoze ikosa bakaguhana baguhanisha kongera iminota mu yuba wakoresheje, ariko nanjye barayinyongereye. Queen Karimpinya si ubwa mbere yitabira amarushanwa yo gusiganwa, ariko ntiyajyaga abona amahirwe yo gutsinda. Kuri iyi nshuro arasobanura icyatumye yegukana intsinzi. Navuga ko kuri uyu mwaka nagize abafatanyabikorwa beza, nagize garage 80% niba ariko navuga yarari n'imodoka, ubukinisha imodoka. Rero iyo ufite garage igufasha gutegura imodoka, ikaba ari imodoka ikoze neza, iteguye neza, ibi bituma ugira amahirwe menshi yo gutsinda. Rero nagize abafatanyabikorwa benshi kandi beza, ari nako nzamura urwego. Urumva umwaka wa mbere uba ukiri kwiga byinshi, umwaka wa kabiri uko iminsi igenda iza niko ugenda urushaho kugira ubumenyi bwo gutwara, bakazaho n'imodoka iteguye neza. Navuga ko aribyo byamfashije. Hari hashize imyaka 3 Queen yitabira amarushanwa, ariko kudatsinda ngo ntibyamucaga intege. Hoya icyo ukunze buriya kigeraho kikagukundira, ibintu byose bifata igihe, nta mwana uvuga ngo yuzure ingobyi. Rero ikintu cyose nabonaga kitagenze neza nagifataga nko kwiga, n'ubu ngubu haracyari byinshi biri kwiga ubwanshintege. Ahubwo n'ubwa mbere nkinarari bwa mbere nk'umukopilote twabaye abanyuma, aho nibaza ko ariho nari gucikira intege bwa mbere, ariko ntabwo byanciye intege, ahubwo byanteye imbaraga zo gukomeza ndeba icyo kitagenze neza kugira ngo gikosoke, noneho ubutaha bizagende neza. Gutsindwa ni ingenzi mu buzima, bigufasha ahubwo gutsinda. Ubona ko abantu bagiye batsinda ibintu byinshi batabitsinze ku munota wa mbere. Wiyinspira ku bandi bantu uko bagiye babaho, uko bagiye bakora, ukabona ko ibyawe ahubwo bishobora kuba ari na bitoya mu by'abandi baciyemo. Rero iyo ufite role models ariko navuga, cyangwa se ingero zitandukanye zabo bitagiye bikunda ariko nyuma bigakunda, biragufasha kudacika imbaraga. Nyuma rero yo kwegukana iyi ntsinzi yo gutwara amamodoka, Queen ngo arashaka kwagura amarembo. Ubu turifuza kwitabira amarushanwa mpuzamahanga, tugatangira guhagararira u Rwanda mu mahanga. Miss Queen Karimpinya, umukobwa wihebeye umwuga w'isiganwa ry'imodoka, akaba yarigeze no kwitabira amarushanwa y'ubwiza azwi nka Nyampinga. Amahoro rero n'amahirwe kuri we, ni na hano dusoreje. Muramuke neza. Mbere yo gusoza aya makuru, reka twongere twumve amakuru agezweho twe twateguriye na Gildas. Ndabibutse yuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yategetse ingabo zayo kutivuna umuhari uyigwanya M23 mu gihe uriko uratera intambwe zikomeye mu gisagara ca Uvira, akarere ka nyuma kari gasigaye katarafatwa mu buseruko bw'ico gihugu. Leta ya Kongo isigura ko yashatse kwirinda ko abasivile bahasiga ubuzima. Igipolisi muri Nigeria kivuga ko casubije mu miryango abanyeshuri 100 bari banyurujwe mu kwezi guheze n'abantu bitwaje ibigwanisho bakuwe ku ishure ryegamiye Ecclesia Katolika. Umukuru watavuga rumwe na leta muri Venezuela Maria Macado yasavye ibihugu bigendera ku ntwaro za demokrasi kugwanira ubwigenge mu ijambo yashikirije igihe yariko araronswa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel. Iri jambo ryasomwe n'umukobwa wiwe kubera Macado atari bwashike Oslo ahatangiwe agashimwe. Muri iryo jambo yavuze ko ubuhisemwe ubwigenge abatanze intererano ikomeye ku bantu bose ku isi. Haciye imisi 3 hariko haraba intambara zikomeye ku rubibe ruhuza ibihugu vya Cambodia na Thailand, impande zompi zigakoresha ibigwanisho rutura. Thailand ivuga ko n'imiburiburi abasirikare bayo 5 bahasize ubuzima, mu gihe Cambodia yemeza ko hishwe abanyagihugu bayo 9. Latifa Gildasi arakoze cyane, niwe utugejeje ku musozo w'aya makuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba.
bararikiye gukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bya BBC Gahuza Miryango mwadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye Facebook na X BBC Gahuza ndetse no kuri website yacu bbcgahuza.com. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi. Aya makuru yarahagarariwe na Chancellor Abimana ndetse kwanga bw'ibyuma twabanye na David Kinyanjwi.